아니 촉수 레삽 남수 함라 데 칼롭난가 치기나로나 수야이 Liebe Tibet-Freunde, liebe Landsleute, im Namen des Vereins Tibeter Jugend in Europa danke ich Ihnen für Ihre Anteilnahme an der heutigen Mahnwache. Der Grund, weshalb wir hier heute alle zusammengekommen sind, stimmt mich traurig, wütend, aber auch in einem weiteren Sinne stolz. Es macht mich einerseits traurig zu hören, wie prekär und unmenschlich die Lebenssituation unserer Landsleute in Tibet ist. Denn es herrscht ein permanenter Terror und eine allgegenwärtige Repression, welche auch Yishi Gondola dazu bewogen haben, diese schmerzliche Form des Protestes auf sich zu nehmen. Anders als die chinesische Propaganda behauptet, hat sich die Lage der Tibeter im Laufe der Jahre keineswegs verbessert. Von wirtschaftlichen Fördermaßnahmen profitieren lediglich die zugewanderten Chinesen. Unsere Kultur, Religion und Sprache werden hingegen massiv unterdrückt. Und diese Unterdrückung hat sogar noch seit den Protesten in 2008 stark zugenommen. Während die Weltöffentlichkeit die Gräueltaten des Islamischen Staats in Syrien oder die Kämpfe in der Ostukraine sieht, ist im Schatten dieser blutigen Auseinandersetzung unser Freiheitskampf in Vergessenheit geraten. Deshalb protestieren vor allem junge Menschen mit Selbstverbrennungen gegen die Unterdrückung Tibets durch China und wählen als Ausdruck ihres Widerstands den Freitod. Ich bin wütend über die Tatsache, dass die Vereinten Nationen auch nach 138 Selbstverbrennungsopfern wegschaut und keinerlei nennenswerte Reaktionen zeigt. Aber ich bin auch innerlich stolz, dass es so viele junge und die mutige Landsleute gibt, die unbeugsam ihre Meinung kundtun und nicht vor der chinesischen Sanktionen sich abschrecken lassen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, die außerhalb Tibets leben, uns für die Sache Tibets weiterhin unermüdlich einsetzen und auf diese Art und Weise zeigen, dass ihre Aufopferung nicht umsonst ist. Und glauben Sie mir, unsere Landsleute in Tibet wissen, dass auch wir uns für ein freies Tibet einsetzen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Solidarität und dass Sie heute alle hier hingekommen sind. Lasst uns Yishi Gondola gedenken, sowie allen anderen Selbstverbrennungsopfern, und lasst uns nicht die Hoffnung aufgeben. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir haben das Recht, unsere Sprache, Kultur und Religion frei auszuüben. Wir haben das Recht auf Freiheit. Und so werden wir nie aufhören, uns für die Rechte Tibets einzusetzen. Pögelo! 유럽의 슈눌헨소 속수당 아니 슈눌헨소 구삽낭 제단다 아니 공로 슈슈 고난게 챤레 이슬람 남슬함라 디야 아니 오늘 전에다 딩럽기 신주 이제 유대와다 냠돌 아니 고바다 균세 제제 아니 젠민게 나로 칼롭낭 대원에 배상보 닥보 된데 유대와 돈다 표숨 소대와 안 된데 칼롭낭 와라 네 참에 삽슈지 지랑라 아니 퇴체나 수야이 그 디체랑 암수 칼롭나 아니 람다병라 데 칼롭낭가 페로나 수야이 투체 생게 창만알이야 드린데리아 망부체 페샤 아니 딜리아 이 퓨메 촉백이 나 구사브레만도 나 촉스마레 공타 디아 세브마스나 지금인도 삼고도
닝타관에 지나서 대패부터 투치체스 슈예이 콜로징밀라리아 네 구두슈이 오늘 인데스는 공기 깔루나부터 냥유 이여보다 수수랑리야디 냥투베기 깔루나요레 디다가세 년전에 호 다가스 지 멘로 삼부터 자원이는 말에 디인자 드링만서 대좀 예디 된다 가르레스 슈나 아니 간주 델리야 된다 되긴 간주 청매하고요 다 탄데 델리야 이시칸플라 콩 인데스는 메세 굴리 메세 땅남브레 디다 간주 인데스는 투심 야고시나 공로 십주 십두 임부지기 쯤부지기 오늘 쿠란 메세 탄도게 야고치 계획이 미유여부지기 굴리 메세 땅남두잖아 디 군제 우도는 거를만도 편안하야 간주 뷰리퀸다서 기부유체 구동에 매버체 아니 딘데 맨자 콩랑기 굴리드 메셀 퓨르바 딩안주 데야 자원이네 제 초금 아래 상구도 남양 제가 말해 베누차샤나 점이 우디 군안서 오네 뭐 차야지래 단도이네 로 납주 축주 심조치네 단도게 제완당 미를 라마 매브체 추리 라마 매브체 밀리 양원에 그런 돈냄 데디 뺏 거란 얘기 미래 상무민도 건설제데 문에 거란 건설셈 상무당당디 뒤도 찍버래 문에 이내 딜이야 마음발이야 남주 용무 말에 아주 비리 창매 겸이좀 독자 라그매 미리좀 자원이 라그매 아주 독자리 상품인도 그런지 아주 남다 요리 상품도 이내 우리 남배서 잘래 남단디다 배주인낭이야데 예 부자 정부를 선 아주 비매적이 수직의 상금에 아주 비매적외기 아무라도 냠유연 소소기 빈대나바 같이 연기 유배기 학고체 오늘 그런 데리에 선반낭다체니 아주기 간토도 인데스는 쉽지 쉬우요 아니 콩 단다 이식한구라 딱 걔다 숨지 쏟든 받쳐거래 딱 드린 데리에 폐견주 찍래 오늘 그랑에 두지체스 쉬우이 아니 폐마도 저기 캥기어리 남양 제지 말이 얘기 인데스는 쉬에이 비매기 아주 비매 초배기 구접체네 안 다가난다 개밀이야 우리 남아sol래 아주 슉 침부터네 가리 고이스기였으나 별로 유배 뷰리빈다 나바sol래야 랑랑 고이스 추리 랑랑 고이스 아니 아주 빈다 나바탄도 세뚜 상마 인데 장미 땅에디 다 지기송스 나바테야리야 드링한스 상마테야 좀보 인신 네 슈에이 안디네 인데스네 탄다 완전 카리고도스네 주구텐진 텔레라다 좀바 완전히 인데스네 수치 좀바 상마다 아니 고 벤제르우체 아니 간격교 중간에 마땅 위에서 정불랑 상매기 지라서 장부 매백이 지기에 하고 부여레스 안 디네 완전 별이야 금메졸이야 단도강에 가려요레스나 나란졸이야 이랬으네 부기에 디게고디 까고요 단다이네 단도이네 kinso sambal yang ni magi samju resen ji chache tati map chab samgor map chayo mare thando ine kangai ore phimejol buke du chana kangai chesuna megal ron yugo mare karisana 시에 그네주 차대요. 디인자 먼저 비메도네 가리시 위해서는 비메졸이야 디디 누숑 땅이야디 다 딕송스 미리 창말이야 레야 슈베 비리빈다 남바 창말로리야 라완디 테러스 테고고 예스 키란스 잠불링기 튕게도나 암탕부 차야기 미유디 좀고요레스 디차고는 장보다 템베토네 차고 위나 문네 코라 아니 주고 좀바다 미리리야 라완 마텍체 두부땅이에디 당도이네 만주기 비리빈다 남바 메시 땅고에 디 우두니 미메자 우두니 소소류드 메저다 덴조 춘주기 단독에 마용베디 저거 삼나 점불링게 앙탕 부차기 삼나 아니 상마 라완테고 예스 디슈에이 나피메 속베기 구접첸 디슈이 그러면 자민도리야 줍스 슈초로치 이
heiße alle meine Brüder und Schwestern hier willkommen, die unterstützen, was wir im Moment für eine Situation haben in Tibet. Immer noch nach 60 Jahren. Unsere Brüder und Schwestern, die leiden immer noch. Es wird immer noch keine Freiheitsmeinungsäußerungen, Menschenrechte, Religionsfreiheit erlaubt. Und es wird immer noch an den Frauen Genozid getrieben. Man meint, es ist vorbei, es ist alles in Ordnung, aber das stimmt nicht. Unsere Schwestern in Tibet, die leiden immer noch. Und ich richte nur in Vertretung aller tibetischen Frauenorganisationen in der Schweiz an den chinesischen Regierung. Wir sagen, wenn ihr den ersten Platz in Weltwirtschaft erlangen wollt und dies auf einen gerechten Weg, dann müsst ihr aufhören, Genozid in Tibet zu betreiben und Menschenrechte, Religionsfreiheit und überhaupt Meinungsäußerungsfreiheit erlauben. Denn es ist genug. Jetzt ist genug nach 60 Jahren. Es muss weitergehen. Wir haben nichts gegen das chinesische Volk, denn sie sind wie wir auch Menschen. Aber eure Politik von der chinesischen Regierung, das geht nicht so weiter. Es muss aufhören. Und dies sagen wir, alle tibetische Frauen in der Schweiz, tibetische Frauen, die wissen, was das heißt, leiden in alten Tibet, unsere Brüder und Schwestern, dies seit 60 Jahren. Hört auf und gebt Freiheit und Meinungsäußerungen. Dann vielleicht erlangt ihr den ersten Platz in Weltwirtschaft. Denn das hat keine Zukunft, wie ihr das macht. Eines Tages werdet ihr die Rechnung erhalten. Auch die äußeren Leute im Ausland, die das Wirtschaft lieben, nur das Geld lieben, das Menschenrecht mit den Füßen treten und wegschauen, auch die werden eines Tages aufstehen und sagen, es ist genug. Gebt Freiheit in Tibet. Pegalo! 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 Chida namiang majirona kagi indesene manzopule ya karikungore jarum chipa didesene pa pegi nam sidisene sungai gyndisene kyobu jinangdo dine marwa manzo jarum chipa pule ya dende shuyusene dikebe chumuche namro nasna bubushui tuche Phe nangi sovo ta jawa benche ube ani loju ka ki nedan zombanan la shuche tene titishingi ranglu merse re ani phe nang le yedebe phume so la ani kangal khande chume jashung dang jai chweden gi tasho khande yume ani jami shung we ne phokya ringbu la samlo dang goya dang ani khaskhadu ki benjor chiku mai ba tinde ki ani kalop sabjin thajya nang wala ngon chame chapchu je khona la ya ning thaban thuchena sue tadi chela ani nganzu kap chudu be panden choshen chone ani shungzab la phulju yikcha chokchang nangyu tang di yikcha chokchang dhuba tang ani panden chosu cho Yikzadi Piwa le Chigunangire, Di Chigunambe Kap Ringla, and in Hansu Mimang Samalo, De la Tanjinashi Mutuche, Kembenaji Shuare, Shui, Pande Social Chop. Ye exit Chochi. Your Excellency, in protest against increasing Chinese repression in Tibet, as on 8 April 2015, a 47-year-old Tibetan nun, Yeshe Khanto, daughter of Father Sharaf, Mother Sonam Dolma, who hails from Traksur village in Tsongkot Township, Trangkok Country, Khartse Tibetan Autonomous
Prefecture, incorporated into China's Sichuan province. She found herself near Kupum Shap police station. Thus, 113 men and 24 women have been burnt in protest against the Beijing's strict control over its territory and the religion itself until now. The number of self-immolation victims has increased to 137, and no signs of abating. The government of the People's Republic of China is due to their repressive policies, with the most severe human rights violation ultimately responsible for the cause of these acts of desperation throughout Tibet. Each self-immolation victim is understood by the international community as an indictment of Chinese power centered in Beijing, and Tibetan, each flight over Himalayas to Nepal as evidence of a failed policy, China-Tibet. The Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein calls immediate withdrawal of security forces from the affected Kitty Monastery and Nizho, where occurred most self-immolations. Restoration of full freedom movements of monks, nuns, and lay people in and around these monasteries. Immediate enlightenment of whereabouts and the release of numerous devotees monks from the Kriti monastery. Set all actions that hindered freedom of worship in the affected Kriti monastery and Nizho, but also other monasteries. Beginning of a substantial dialogue with His Holiness the Dalai Lama, or representatives for a friendly, peaceful, and sustainable solution for Tibet. We also urge you to strongly that violated nuns and monks to provide medical care, to respect the legitimate concerns of Tibetans, and your government to be informed accordingly. With regards, Tenzin Yingbo, President of the Tibetan community in Switzerland. Stop killing! Tell Mr. Government to stop killing! Tell Mr. Government to stop torturing! 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 Tell Mr. Government to stop culture genocide! Tell Mr. Government to stop culture genocide! Tell Mr. Government to stop culture! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Share more! China Scotland! Share more! China Scotland! Share more! China Scotland! Share more! China Scotland! Kila raus! Kila raus! Kila raus! Kila raus! Menschenrechte! 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 Tibet belongs to! Tibet
这里从中档，你们上面插去这简单不来呀？你他把你推起来学你。在这些啦，俺你这边肯定的在这边多呢，俺你肯定的工资多么老，但差了你能接，俺你讲说上面年入多呢，电子没啷送人学人。前面的。 Thank you.
Switzerland, Liechtenstein, Puri Mimang ki kap chutu be pande choshe chone jugdom tukji cheshu sungje nangyu shuayi pande choshe la 정말요. 예, 갑주루베 뒤민 상매 돈의 투지 제주에 되는 건데 대 자리 제 되게 튼튼히 지리야 뭐 정마서 이내 미만 뭐지 페샤 간스난 건조 시원 답들에 군한스게 조던데 당고시네 자스트리 채널 디그레스티만의 연구말을 쓴거도 제상 건조 도제 고리쇼 중송 미만 뭐지 페샤 아니 저와 슈천베 돈에 인디 말아서게 대행이 된데 야 상매기 자원연구요 샤나서 투지 제주에니 투체나 반대 소신초 안 단다 공도 까나고 나시래 다른 안수 동생 냠게 기 레굴디 안 단다 강을 패딩에 참을로게 아니 훌라바다 나와라 투체당 두 칼롭 삽주 타게나 손데 투체나 fü야다 안 드링 안수 레굴디 좀 fü야이 투체 and that's my issue to Kandu Chog, that will miss a down nigger, the Drangomina, you are down to ring, can be not a nation bigger than the Susburuma, and the Cabanada nation bigger, near Berkaji, and sugar you number the Tomolo, that will get the question be number 2 chain or Tomola.